Assalamualaikum semua. Hari ni suami request sup ayam, menu simple tapi memang sesuai untuk makan seisi keluarga. Mula-mula saya tumis bunga lawang dan kayu manis bersama bawang putih, bawang merah, cili dan juga kiub pati ayam sampai naik bau. Lepas tu saya masukkan ayam dan gaul sebati dengan tumisan. Kemudian saya masukkan air yang secukupnya dan terus masukkan rempah sup bunjuk supaya kuah lebih beraroma. Saya masukkan gula, garam dan sedikit perasa. Selepas itu, saya masukkan kentang dan biarkan sup mendidih. Akhir sekali, saya masukkan daun bawang untuk menaikkan aroma sup. Siap, sup ayam ringkas versi rumah kami. Selamat mencuba.